Naitan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naitan ka? Naimbag nga oras amin, papagayam, sakbay na, shout out karagiti sumaganan. Cesar Official ti San Luis Extension, Akinti Family, Misari Family, Lumbag Family, kastamat kada Roberto, Florence, kan Edna, ti Crescencia Village, Bocaucan Road, Baguio City. Shout out from Jezreel. Kat ita, adoy ti pakasaritaan arapolwan. Bado tingipon. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Asinaw ti kinasarita mi ti teleponaw, Carla. Ni dentista tatang. Apay, inkag pagabaw, titingipay. San? Kayat ko ang mapastaan, takagudwan tinarunot itingipon ko. Apay nga may nga napanunot mo, papastaan. Kano agkaraawan mo, ti dentist si J.L.A. Dahitay naglaing a dentist ka nag-abroad mo. Jay simukat ka, ay na, marmarapukaw. Daytan ka. Awampay serbina mo't nga da dentist. Agkaraawan ngamin. Out of town, kada close. Ti may sursurat iti ruangan ti klinik na. Asino nga ron nga, jay kinuntak mau. Ni Doktor Amarmarapukaw. Ada ayamot agapilyedo iti kasta di ta ilay. Iso ti awag ko kini Doktor Palaran. Ay sana Palaran. Mabilis iti panangibalikas iti apelyido na. Palaran. Iso matlang iso. Daytan ka. Kunak man no napangkan iti ayan ti dentist. Ay natatang, marmarapukaw at talaga. Close manen ti klinik na. Nabannog akla napnapan. Sayang pa iti pinagarkilak iti tricycle. Saan aya akinatulag mo mutten iti kalman? Kay sumat, ngam adda ka numanen emergency na. Kaano nga raw na mapan ka agpapasta? Awagak tupay manen atatang. Maibus pa iki din ti lodkon iti kaaawag kan kuana. Ingkalaminan ay ospital. May samot dayjay dentist ijay. Saan na agabutan ti ramot tingipan? Saan akas iti private at talaga kautunda? Anya? Wan tatang. Sapay ibagana at tumpaw tumulaan ka no, kalpasan ti sumagmamanwa bulan. Apay at dadanom na takunam atumpaw. Isumot ti termino nga naramat na. Tumpaw tumulaan ka no ti ramot kunana. Ngamjakpat yun. Tadamot ululbod da dya a dentist. Nadaytan ka. Apay, aglangay. Sana tumpaw, agtubon taw. Ang no bakit nakasken ka, saan ay nagtubaw? Iso nga rod nga ulbod da dya a dentist. Nadaytan ka. Saan mo't nga amin Iso lang siguro. Imbagak ngamin aya, nga amin a dentist kat ulbod. Dayjay laang ti ulbod. Unay daytan kaka. Pastaan ta. Matinagmat laang. Takal unayon ti narunap itingipon mo. Apay ngay amatinag, Dok. Kat kumput mo ti pasta. Kan tumangken iti ayan tingipon. Abot ko ti pastaan. Mabalin nagpaod. Ngamday ta case tingipin mo, katside na tinarunot, nasurukin akagudwa tinarunot. Kung saan abukbuk na ita, nagrunrunot latan. Uray ibagak ti term na, di mo matla maawatan, jakitan talangan. Budget ti para pastalaang mo ti budget ko, Dok. Matinag ti may kabila pasta. Awan mo't na ti Serbina
Pabasulan na tumutlaay, no matinag ti ikabil ko apasta. Gusto nga'y sakripisyo mon ti kwartam. Jakmet kayat ang mag-abot, Dok. Di pa'y kat nakadkadlawan, awan ngipon ko, niti sikigan. Makita mo nga rod. Isib talangan, ikantay ti jacket. Anya? Apay ag-sweater tingipan, Dok. Ay saan? Di makuna a jacket. Kas day ta ibalkot itingipan. Tapno kasla si bubukul bitlang ang ipan. Sana kasla postiso. Amabalin mo nga ika-ikatan. Permanente day jayon ang nakakapag. Sa bali mo gayam jay pustiso. Ti jacket. Kat may kalupkop itinabati ang ipon mo. Tapno kasla si mabukal manan ang ipon ti makita. Imbagak man itayan. Ala, makaammo kayo nga rodon, Dok. No niya tinasaya at para itingipon ko. Ngamnay, into nagtapos ati bayad, tay sumutikad dati kwarta. Alawan eh. Tapno maisave laang tingipon mo. Oops! Tumboy! Umay ka man nito. Managtak ka mo, Dok. Ang baong nakitayin nga gawid. Tinakiyapon di kalding mo. Itaya pa naman ang. Dumagas kantuman iti prutas. Apple, pears, avocado, pinya, kinlangka. Ayawan po itilang ka, Dok. Sa balangang tayo sutadain, nakaw. Napanan. Awan na ita-tao. Agore ka man, Carla. Ta inak ka makaman, ha? Ta ano pa iti ibilin ko kankwana? Napanan. Awan day ti a tao. Unay day tan kaka. Napabasit ko. Kan napagpantay ko, tinabati itinarunot ang ipon mo. Isalpak ko lang ti jacket. Ngamne, inton bigatan tadapay appointment ko ita nga oras. Naa, apay ngay akasta, Dok. Awan mabalin ko. Ta nataktak tamot ngamin ang nagsarsarita. Imbes sa rinugya ko nita itimang trabaho itingipin mo. May isang oras tamot na nagsarsarita. Namanugak pa yan na sumanaw. Ay, isang agsublikan na bigat tanay. Awanan ti oras. Ay, bakla! Umay ka man dito. Apay ka dito. Dalusam, kan bugwam amin anaaramat dito'y tamapana ko. Apay mo't ni Dok. Pinanawan naklatan dito'y dental chair anakaidda. Napalat ko nga. Bumangon ka na at agawid ka mata. Unay daytan kaka. Among nga ni Doc, very busy. Nalaing nga makitong-tong iti tao. Iso nga di pa kabisyang na. Di na ko man inasikaso tingipon ko no di na lagayang may tuloy. Kasta talaga ni Doktor. No feel like going out. Mapanlatan nga ore at datamtamingin na. Unay daytan kaka. Di mo pa'y naranaan, di pa nakimarites na, nga ore tamtamingin na ti pasyente. Makinistorya, kabayatan ang nakanganga ti pasyente. Iso nga agnganga forever ti pasyente. Padasan nakapagngangaan sa makinistorya ta, kagatak ti salbag. What? Una natang kaka. Napastan ka na yung tingipon mo. Saan tatang? Rinagadi na kan ginarugad na laang babaan iti masin a paggarugad. Na, kita man. Saan pa'y nga rod analpas tatang? Agsubli ak inton bigat, ta ikabil na jay bado tingipan. What? Bado tingipan? Wan tatang. Ikan na iti bado.
To'y ngipon ko tapno saan ang malamin. Ngipon agbadaw. Wen ata no malamin ag sakit. Iso ang masapol ang nakabado. Na. Alaya na tabado ngay bagpakam. Pustisaw. Saan? Basta umarngi iti bado. Nalipatak mutan no niya day jayan. Saan mo't apal daw, no pantalon, no bestida. Iso anya ngamin itayon. Saan mo't at t-shirt tingipan. Mga no sweater tingipan. Untatang, umarngi iti dayta. Anya nga dayta, umarngi iti sweater. Kaputay. Imadayon tatang. Ngamdandanin iti kapute. Anya nga ron dayta. Naibagata mo't amin ay. Kasla sweater, tatang. Sweater? Basta bado tingipon latan. Ta, nalipata kon di termino na. Uray dayta nakaka. Nasaksakitan tingipon ko, Dok. Ikabil mo na, bado na. Jacket ko na sana bado. Sana kaslakana. Aguray ka pa'y tapatang kanan tayo pa'y di ikabil ko itingipan. Kan irukod ko pa'y itingipan mo. Kanin rukod yumutan iti namin dua. Uray mamin lima no isot kasapulan. Dok, atawag yo. At iti cellphone. Hello. Amigo! Kumusta? Sinakitan ko na ham. Sali na ti paparan tayo, amigo? Wait. Nagsaya atin, amigo. Dok, sanda ka panawan kastoy Tani, urayot mo, isalpak yo jacket tingipon ko. Di ka kumasumagsampaw no ang nagsasao kakababayin ti kasta. Amigo, sana si katikinasaok. Leti pasintek, amigo. Hello, what? Umaya, urayan na. Mga 10 minutes, I'll be there. Sige. Darasam tali. Ramwarak pa'y. Agngangakan. Awan mo't dita Ma'am Jay, ikabil mo dito yung ngipon ko, Dok. Kat pagngangaan na kon. Cellphone mo't kaya matigam ko. Nandanik impamalkin kan. Okay. Close your mouth first. Tain nakalaan ni Tasilin na pag-aramida. Apay mo day tao. Tasan na makatal na. Madamang agtrabaho, makiinistorya. Kada kumpurmitar aramida na. Agangakan. Tanay, agtardarasak. Nalpas. Saan ka pa'y nga umin-inom iti uray anya? Iti may nga oras. Adda agas nga iti jay kadwak. Isunto ti tumarem kalpasan ti may nga oras. Pain reliever na jay. Ala, panawan kanta lalado ako. Ma'am, anto ti agas sa tumarami after 1 hour. Then as needed, dagiti na doma. Makaumamot di boss mo. Uray madama nga tamtamingan na ti pasyente. Makin inistorya, rumwar umunag. Saan ang makatal na? Manaktak. Kasdyan na jay. Kahit kailan. Isa dapat, ket masanay tayo gankwan na. Iso nga ano ti sana makano sa pasyente. Ket mapandan iti sa balya dentist. Naidaytan kaka. Kita man tingipan mau ngayon pa sweater mau. Jacket ko nam sa itay. Dito'y igid na Mayat might. Kasla pudpud na ang ipon ng agpalsaw. Ngam nasakit pa ila ang tatang. Tasigo dun ngagsaksakit da ito ang ipon.
Basta lang siguro at nabit pa'y estimar. Kun adda pa'y nakakirkirsang mararikap ti dilak iti aglikmot ti ngipon. Dahito yung ngipon ang nadyaketan. Sana nga damot dahi tayo aramadan da aliha ti ngipay. Tapno lumambuyaw. Kasano alihaan na pa'y kat intarayan na manen. Unay dahi tan. Tilar aramiden naman. No saan amakiin ni istorya, rumwar kada umunag, uno panawan na ti pasyente na. Unay dahi tan kaka. Saan makatal na? Saan ngag-focus iti trabaho na? Makapasurun mo da di alakay. Lakay nga roda na di dentista. Huwag nga rod tatang. Kasla kabaw sa pa yun. Iso talaga masurunak. Awan mo ngamin sa bali dentist. Kapanamanan ngay Carla. Inakmanon di ayan ti dentist. Ta nagsaki mo no ngalngalak. Nasakit ngagtupa tingipon ko tatang. Apay ngay akasta. Nagmadi ti trabaho da di dentist. Sinankwansit. Sapay nagngina ti sigir na. Kunak abayadak inton agtapos. Ngam nasapsapa abinayadak tapno saya aton na ti trabaho na. Ngamay na. Masurunak at talaga tatang. Ala. Inkan ipa-repair na tangipon mo. Tapno saan nga iso ti pagparparikutam nga inaldaw. Just kikit day. Ay naman ang Carla. Pasensya ka ta naka-leave ni Doktor. Out of town. Napanan na ka di? Napanagbalog as usual. O naidaytan kaka. Kasano ang arudan ngay? Agkarasakit tingipon ko tinaming na. Di ka madanagan manang Carla. Tadamat lang sa badi a dentist na sumuka di makalawas. Pumanaw to ni Doc Charlie. Inton sumangpat ni Doc Magno Palaran. Masuro na ka talaga. Nagsakit tingipon ko at rinabaho na. Maibagay launay kunkwana tapilyido na Palaran. Palaran. Sana malumamay. No siyak. Palaran ti panangibalikas ko. Surun kon. Sige. Palaran no Palaran. Sumarak kayo. Testimaran ni Doc Charlie tingipon nyo. Amo manang Carla. Nasimpet, nalaing, kinwapo ni Doc Charlie. Saan ati lang ati kayat ko? Nudi ka ti panakasimpan tingipon ko ta mais stress ak launa yun. Ay, unay daytan kaka. Nakita ti pariko ti tingipon nyo, manang Carla. Medyo agkuti no mapuwersa masagid. Isa masakitan kayo. Iso nga ininjay ka kiti anesthesia, ket iti parang sukit ko iti unag, talaga nakapsutan tingipan. Sana mabali na pastaan kan jaketan. Mas daawak ta jinakitan ni Dr. Palaran. Kalpasan na siningirnak iti nakangin-ngina. Awamot na sayata nagbanagan na. Iso nga idarum ko kumakat. Dispensaram lang ta lakayan na dyan. Kan medyo maliplipatan ng teraramidan na. Iso nga ipagapo mo, iti kinalakay na. Di ka madanagan. Sa amin nga ipakat ko, wano aramida kitingipon mo, kat ilibrik langan. Tapno saan ka may stress. Kan saan ka masuron una, iti lakay a dentist tayo. Anya nga roden nga iti remedy tingipon ko, Dok. Kapilitan nga ikatentan, ta saan na mabalin? Awan mo ti pagpapustisok, Dok. Di ka madanagan. Ilibre klatan, tapno malpas lang ti parikot mo. Ala, da kayo ti lugin Dok. Imbes aday di Palaran ti malugay, saan mo tada kayon? Unay daytan kaka? Okay lang data. Masukatan to. Ken, pagsukyan ta na data, manang Carla. Alang arod Dok. Imbaglaki din tada kayo tada ditoy. Tano saan? Ay, Jack Ammon, no di mapagsasawak da dya Dr. Palaran. Alam mo na. Relax kayo. Kat itod ko ti instruction para iti panagtumaryo karag iti agas nga itod ko. Kas tenakon ilibrik ton pati pustiso yo.
Tulong kon kada Dok, kayo dayta. agyaman ak unay Kun pasensyaan da ko niti panagpudot ko. Saan akong ngagpungtot, gapo kada kayo. Talagaan nakasingsingput kayo, Dok. Karupro payo ti ugali yo. Gwapo ti ugali yo, Dok. Ha? Thank you, Unay daytan kaka. Da kayo nga da obligasyon na agpokus kayo iti dayta. Tapno awan riri ang mapasamak iti nagbaetan nyo iti kliyente yo. Agpada kay kuma, amaadaan iti respeto iti tunggal maysa. Tapno naannayas ti amin. Ditan papagayam kinagibusan ti pakasaritaan ara pauluan. Bado tingipon, dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.